Nā te raurau o ngā kaiako, nā te raurau o te tauira, ka ora a mātauranga. I think our teachers and our kura are going through quite a lot of stress at the moment with multiple changes happening. Look, kaupapa Māori in schooling, there's a lot of evidence about how successful that is. And then kaupapa Māori in terms of other, Graham talked about it as other hybrid examples, those are moves to being more successful. Koni atu I te ruarau 50 o ngā kaiako o Whanganui, ka tai ki te wānanga wakaihiihi, wakawana ki te wānanga mo te anamata o rātou mahi whakaako tamariki, mā te ako I ngā kaupapa whakakoranga Māori. I need them to understand the positive power of having Māori in the curriculum, but also the violence of removing Māori from the curriculum. Kua roa ahorangi Linda Tuhiwai Smith e wakako kaiako kia marama ai rātou ki a rātou mana ki te hāpai I ngā tamariki. I think it's important to affirm te reo Māori, to affirm our whānau, to affirm the potential that schools have to support te tiriti, really. Ko ako panuku, he hōtaka hei hāpai I ngā kaiako Māori, I roto I ngā kura tuarua, kura tuatahi, kura reo Māori mai, kura reo Pākehā mai. Mā āwhina Gray o Ako Panuku, nā kaiako Māori huri noa I te motu e āwina I roto I o rātou mai I a te rā. E ngana na mātou kia toro atu ki wera kaiako, kia kore ai rātou e whakaaro, karekau he tautoko o māku. Ka tui ia ka wiriwiri a tonu ko ngā taonga Māori ki te hono te kaiako ki ngā tamariki. It's not something to fear, it's something to embrace and build on. Because Māori success is not about non-Māori failure. Wā rātou whakapono ki wā rātou mahi me ngā kaupapa, ka whakapau wera I roto I tēnā kaupapa, I tēnā kaupapa, I tēnā kaupapa. Nā reira, I te mutunga iho, kua ruha. Aha koa a wanga mā tēnei wānanga ka wakahiko anō, nā kau o ngā kaiako kia pai te ara ako o ngā tamariki. Te kakinga Kawiti Bashara, Tai Uru News.